Baba igama lami ngingilindiwe kwaMahlangu ilunga lenhlangano yabasha bengiba ukubuza ukuthi ubaba ngubani asitshele ngokuzele kongayi uJohannes Moses Motawu hlala eVaterfall isebandleni lase Strong Apostolic Church eVaterfall ebandleni ulunga uyenzani mhlawumbe ungumfundisi manje simapha ama challenges ohlangabezana nayo njengomfundisi nakhona yini how do you overcome ama challenges lawo? Ama challenges esihlangana nawo ngowabantu abatsha nabantu abadala konga-attendi enkonzweni eziba khona nofuna ukuthi ngathana kwenziwa zabo izinto bangakhona ukuthi kwenziwe zabo izinto. Yeah, into engizwisisako leyo kuwo wonke amasondo akhona lapha eZayoni kuba yini ukhethe iZayoni? iZayoni ngiyayithanda mama ngikhulele khona eZayoni and ngiyayithanda nekuyinkonzo engizwisisayo ngoba nangongibatha simbatha into efanayo yonke akubonakala ukuthi lo uhluphekile lo akahlupheki even nencwadi yacho ukuthi singambathe ezilineni kakhulu simbathe nje okufaneleyo sikhona ukubonakala. Ngokuhunyeziweko ngimuphi umlayezo ongawupha ilutsha ukuthi thina sililutsha sihlale enkosini singachiti? Abantu abatsha sihlale enkosini nabantu abatsha siziphatheni kuhle ngoba ukuziphatha kuhle kukuhle ngoba ne-background yakho when comes isikhathi esigaba siyakhona ukuyifunda singalili ngawe umuntu omutsha mara ngapha sikhonza inkosi. Ngiyazisisa ngithokoza kakhulu isikhathi sakho baba siyathokoza nokuthi uzile ehlanganweni.